Ngai mwega wimbo tangiri waita Mwamukiri magongo na mandwairo Ngai uri mbere tutingi na nije tagwa muthoni wake Roma. Asante sana nije tagwa kehejia reje na metabu ni akamweka kamwige. Yes na gona muthoni wake rubani alekea kunya mwena wa studio. I tell ya. Yeah. And if you can explain where you are going after this, I can be happy. What is not happening? Yes, if you can explain where you are going after this, I can be very happy. You know now these days, there is no party after party. So it's like this, you go like this, like this, Davio, Jera Shiote. Jera of the Tegai. Jera of the Tegai. Road of the Tegai. Yes, so I go like this, I go like this, Road of the Tegai. I'm not going to have the Road of the Tegai. Yeah. Hey, you are going, you're not with you, Muno. Hello, Jera. Yes, godliness. Yes. To say godliness. Very well. Yes. Yes. Ohana wa ine irone kaka mandwati. Ai ine irota tanyinira. Susana Korogara. Tautia le vugo. Keketi kana kia mandwati eto Susana Korogara. Susana Korogara. Neko rikana neko. Ekera modoni. Ni modoni Korogara. Na modoni ya Karongara. Na. Neto wadaro ebo kaka mandwati. Susana Korogara. Negai. Yes. Negai. Otherwise. Nani am said good. Yes. Let's see that go here pace setter. Tomorrow to the tengera go guona modo le wetago Kipchoge. Toka mo digi pace setter. Toka mo nyeria toka sejenio. Let's see that nine go kete atega pomushia. You're looking awesome. Thank you. Meeting some guys after this. From where? Some from Cuba. Some from Japan. Some from kwe maregitari marogererwo besha. Ndiko twikire maregitari no mogererwo besha a Cuba. He ndagitari twenda kwaria nake. Tutwaria ngina ndagitari uguo. Ena ndagitari uguo. Yes. Mwere have a girl somewhere. I know you didn't come with family. For now, government not able to bring all of you. It's in Kameme, but not Wajiko Wagure. And who is the girl? Oh, let her go hook up. All right. You do not go there. That's your cogoera. I'm going to get out. Ajuri area mekudambe. Of course, not Wajiko Wagure. Mzima. It's just a dangerous material. Laura de mwera wake rubari. Onere uhaga no tuno mathima kinyamere. Ema gwera we no ukandeithia. Ni no gaguteithia. Ona andu makwirora uguo magakuro uguo magaguthekerera makiwa waikara uguo tika mundu taka andu taomba uria makuroraga ndangiteithika ahana uguo ni wanduiki ni ndakwira ngorongorora uguo tairia reriko aje mari wa bwana ameshaigana kido 3 moyo wakwa nowe Thogono iko yana tema brother. Thogono ito cio ne tuakira wega. Ona githogoro tuyoni. Na githogoro mwichonjo. Kayo kahiokete oguo. Twakira demo cerere. Ndubudo ni kwambite gukira. Ndire gwethamba. Na brauro otuku. Ndu ugatireke ni ndithambe. To ndiiriga ndina kindu ikie mwe na nuthu. Andu giikarite. Ndithambe wega. Konyo ndo mathaa mathuka. Idi akora ni ndirona. None ni koragwo nawe ni menyaga ona niri. Ni ukumenya niri nginya ndithambaga. Lau ni akuma ona itaumete. Ndirona ndwira gikuriro ikia ritho kamenya uguo ukenja nderu ici ciumagira guku matu no ti kwira wanjie kwanika maundu mau mbere ya muthikiriria no ndona itaumete ngithi kuhinga murango ri ni manegene boy ne gutugutha ni agutha murango ni agutha mukawa wa mbao ni guthira mukawa hendi uguo yacoka thutha riu ndoria nendo hey kumbe ng'ombe ri ng'ombe ikambi na ndinatige menyekete ni yao Butha ndakira hau kambi nguo cia mwana cia mathugumo itikire na nyanike na nguo ingi ng'ombe ndiguthie kanjia kuria nguo hau uguo kibura ri kibura gikwanikitwo ri mabura na maya manene ta giki gia Kinyau ri
Kiaigira hia-ini. Kiahata. Kiahata ri kiamuhumbira uthio wo. Wothe. No igua ng'ombe ndirona mbere. Ng'ombe anjia kura. Riu ndiramenya kuria guthie. Irathie karinga ruthingo. Irathie karinga babu cine kuu kambi. Yathie yaringa mukawa. To ndirona kuria irathie. Riu andu no kuga he. Riu ni ng'ombe. Na ndiranduta kirai. Tono nyo muratoma yake atiriri ajia kuga. Igoroke ni undu wa inegene. Ng'ombe ndagukirirwo. Riu no maga mathi na mbere kugamba. Irathie karinga ninge ya ringa babu ya butheri. Na kuma na mundu babu. Na ke mundu na uko ni gwathuka. Aikoroke yake anda. Aya no ri ayana. No kaine mwihokeku. Ni ndauga ino ni kureha hathara. Githurana kirio ki? Mutwe. Ndauga atiriri. Ng'ombe no ri. Riria ikorora mweno wiki mutaro ri. Handu heke mutaro kinene muno. Ona gikiuneka maguru. Ndu ndauga atiriri. Riria korora mwena wake mutaro ri. Mutika negene. Iroka hora. Ethie kahora eingira mutaro itarugite nona hindi onde ngiuneka na tonde kumenya kumira ne na kuri riu hindi yo ri mundu mwahiuke arute gifurana giki mithie kite ndaharuruka riu no gwa ni gute yakuhiriria relax ne ngomberera uguo ani andu nginya riu andu na ng'ombe mahana tari kinjumura the family ng'ombe akuhiriria yarora na kuria mutaro ri ajia guthi na mbere kahora yathie igethi kuongerera speed ri iyo mutaro no ande kuhota kuma mutaro itahinguritie maitho eni riu ni kumiheria gifurana riu ni kuruta gifurana iki hatire guku hia-ini yoka keingira ha kireru-ini kia ng'ombe riu ndirona riu mwana ng'ene reciria ni guthuka gwathuka riu ni mundu mwahiuke aruta gifurana kiriku ona hatakire mundu ungi endo mangituthwo ukwenda irutwo ni Oshwari endo akura magurukaga makioe mundu no umwe hota gukorwo na hakiri cia kundiru na ng'ombe to no nginya uthio cemete mundu ena experience uthio cemete rutarakubio na hanini tono hata guthi kugutha gifurana yukire nawe nona nona riu maundu macio riu henda mundu ena experience ni guthiru jemete uguo kiti kinyoguo eni uyu ucio furana ile githie kunyita kifurana uguo ri ucio ni tukumwethera ritwa ndio kana tuli mwitaga hendau hendau uriku Wagatheti. Kamuro gaka gatheti. Etaka wale kahendau. Niona jeciria ni ng'ombe ngirango. Irangutha. Tondu anguthire na kagatheti hakuhe ngwe ng'ombe-ini. Riu ni kuthwo ndugite omenye ngi misi o muthiri. Ni nginya mandi. Omenye mundu ucio gatheti ndarika ruci. Ona ni bahati kandikite hindi wengi Friday no tutigukiuri. Tutigana acio mebange. Menda kumithinja, menda kurenga hia. Riu oya gatheti. Riu ni horo wayo. Thogono express wathio atia hingura haha mbere horai jamba rekei tukamutanuka ithuothe wiki ino eroka amenya irio neteo bugia senetiri kwira sonko bara atia horai jamba ile nenyoneku rekei tukamutanuka ithuothe wiki ino eroka Stroke 18 Kapuan. Era ugatiriri. Abuka all Arsenal. Maraugire megutua cira mari. Othe. Mari othe. Ti ati omwe neri kana tatu. Madiru na kongo karia koneka. Tono maciri atiriri. Aja ndage bauria. Ni maciri atire maike ithabu wega. Mageriko 11. Yes. Acio ni ukuhota kumanage. Bakuri githeri raji. Sema tidona ena hakiri. Niguo cirotuo na kihoto. Reke matue cira uria kwagiriire. Cirotuo na kihoto. Wathie na thutha. Nini cio na haria thutha ihenya. Yes. Weta. Beba gunia moja. Aya. Kalonzo. Na ma DVD. Kila mtu gunia mbili. Maina kamanda. Na kanini kega. Bebeni na hurubaru. Tureta kuria IBC. Signature. Ni ndikuetwo itwaritwo IBC.
Kamandara twara ireko. Maina kamandara. Mekanini kega. Kwaisi anyina hurubaro turatia kule IEBC. Geito arwa. Geito arwa. Ithuĩ tũkĩrĩa. Ithuĩ tũrĩa na nyamũ cie kĩrĩ saide. Kũra kĩrore. Ndakiura kenge hiũke harĩa gatagati. Ndakora kana he nondu. Ndakora no rĩrĩ. Ngui cia nyanyukie kũrega cindano. Niki. Ero eumia cindano kaunĩka ka. Au. Nĩ ndwaru. Ngui nĩ ndwaru tari yaroite cia Nairobi. No rĩu cia nanyukire ireka rĩ. Cia Nairobi nĩ njega nĩ irathecwo na igakĩhona. Cia nanyukie nĩ irarega. Yathecwo rĩ ĩkeumia cindano kaune. Rũhonge rwa nyamu nĩ rwanjĩtie gũ complain. One by one. Nĩ koragwo na advance ngathĩti ĩyo. Gatire mundu uri wekira no ni turaugaga riri tukumũthondekera rate card nigetha riri ungeheko hena mundu enda gwika card gutangatha kindu kiu no kigurwo gigekirwo hau makanengera mbeca ngathinga nengera mundu nawe ugatuthomera niki kingathĩti niki kiratangathwo hau nego chukua reke tugeterere kwena Jamhuri Day ngai atokinyaneria muthenya wa Saturday ena atongoria ena atongoria aria marugamirie bururi witu ena deputy president ena president witu ariu haga gituika MC uri ndio kana uri waragi githweri etagwo riri ndarigano riri twa no ngoni gutire mundu atoi Kenya ucio ngoni ni agutwira riu uri witanaga hagathurwo muini umwe wa Mount Kenya region watuika beni getha ene mainete muno na Roy scheme riu mundu uri okuingira turenda ko embrace youth marenda riu mateithio maikio igoro tuono riu thirikari ne ra consider youth ha riu hetwo DJ Fato kimwalika amtukufu rais no ramwalika agere wa MC riu wa Jamhuri Day eni wale ambao wako hapa protocol of subs naona Rao ako karibu naona ako karibu na barakoa ile yake nyeusi hakuoshwa jioni ilioshwa iko chonjo sana hiyo barakoa Rao namuona pale Dr. Matiang'i ako chonjo wakuwa wako karibu na kibicho mdogo wake na naomba Dr. Matiang'i ondokea kibicho kidogo alikuwa amegongwa na hii kitu amepona basi kama amepona ni sawa kama amepona ni sawa na sikonyeke tena kwenda kuhiga no nginya wewe rutawira wa MC kama amepona ni sawa pale naona Dr. William Deputy President Your Excellency Dr. William asante sana na second lady na kuona Madam First Lady wako wake First Lady wako Rachel Ruto asante sana ndio nikienda pale naona First Lady wa nchi yetu ya Kenya ndio abane Madam Margaret yes na Your Excellency ndio Your Excellency mtukufu rais yes Uhuru Muigai Kenyatta ndio Commander in Chief no nginya ugere ciothe Commander in Chief focus ciothe ujogwete ciothe kabla tugoje ndege wa angani ambao wanakuja kama wametuangalia tunashindwa kama watatugonga ndio ningetaka kumkaribisha mwanamuziki anayejulikana kama DJ Fatso mashuhuri sana ndio ambaye amechapa wimbo anakisema mimi ni mlevi hata sijijui na ndio inaitwa Dema Kororanjo guna kangede Fatso aikire wewe Fatso ngoja kidogo Fatso amesimamisha wimbo DJ kwale wa mabeseri karika ambao mko hapa ndio ningetaka kuwa show kuna jamaa ambaye anataka kundunda area akiwaachilia kibao kweli nimetindi wegetira etomaga ngoro manga
manga Rao ni oko mwero ora roroiga na Dr. William. Tukufu najua unaelewa vile kibao kinasema. Sababu wewe ni msapere kama wengine hapa. Ndio. Lakini wale ambao hawaelewi kisapere, Rao nikataka kushow huyu jamaa anasema amewaka vibaya sana. Lakini kwa ajili watu tunasikia utumii. Nyinyi hamtumii. Nataka